Hello guys, di dono ramekcha and welcome back no jotono from YouTube channel so. Ke phaidi tino chochi nai lepina videos ta. Tini bo video so ke anono ke habo loan apps no se review ke pno nai. Bo ke hana ro nai nokna ba intya to instant credit and small business loan app Rufilo to. Bo apps ni mongke Rufilo se. Imke bo Rufilo apps ni chinyo chong bui so de loan lamai ba lamai yade kaupi de kaubui de abo joto su rono tina rono bo video so review ke pno nai ba no na siri nai. Imke phaidi to chong bo apps ni review no nai khosin skango sisa bo apps ni user rolam sa bang phya ke rating rolam sa abono po chong sisa nei lena ke jam tola nai de jam tola phagle ke naro nai nokna bo 1 million plus download chungha ton jaro bo apps no use ke nai bro 1 million plus chungha ke boro samchi sale bang ha bro phono users phono 1 million plus ke 10 lakh plus ong tongha ke boro rating phono 4.5 star rating ke rating phono kahamano 4.5 star ni jorang ke ke bodi ke chong boro nine umainai narobo apps Rufilo apps ke rawa da bro sinai ke phaide to chong bo apps ni review no nelena ke apps ni review no nai ni bok pando jon tola phaikle de ke bo about this app mo boro wang click kenai ke boro click keri de ke click ke boro pa ha boro description no browse pai tinyo bo apps ni bawe breke chong boro apply ke nai loan breke mai nai msan chem sa mai nai interest lem sa ha abo joto su naro boro nai no mai nai ke tawa angno no sayek nari nai ke puila nai dibo about this app in tong ke phaide taw chong puila bo apps ni bawe is consider silagrana bo apps ke Rufilo apps se instant personal loan and small business loan ke bo instant personal loan dinema ke apps se je saso step mate business ni bawe ke bo main purpose ke bo loan provide ke moni main purpose ke business ni boise small business ni boise bo loan provide keo ke bo made in India bo chini India os na mo ke ha apps se ke bo ke ha bo apps ni boye ke jang tola otre naro nai no nai bo nai de Rufilo provides instant credit and small business loans pan India from RBI registered NBFCs. Rufilo offers an instant credit line of 5,000 to 25,000 and the APR ranging from 14% to 28% for a tenure of 3 months to 24 months. Boro browse petinho Rufilo provides keo je instant credit ba small business ni bawe bo pan card ni deyo ke sebro loan provide keo pan card main chini documents ke pan card ni deyo ke sebro loan rio ke bo company ke RBI inchio phono register pai mo se non banking financial company ke bo Rufilo offers ke mo ke bo boro naidim sanchim sa jara rang ring ke 5,000 chinyo 25,000 jara boro loan provide keo instant inka bo ne koye 14% chinyo 28% boro interest rate ong nai Inketre boro time rauke bu 3 months yo 24 months ni jora boro chong lamai tal tham chinyo borsi nei jora boro chong time mai mai nei inke jan tolawo tre bro example rimo potong boro nai de example position nei legrana example ke bro sawo small business owner self employed can enable instant credit line of Rs. 10,000 the total processing fee is 8% the interest rate is 18% per annum for a tenure for 3 months. Amount payable is 10,450 and APR of the loan will be 27.54%. Inke boro bro example remode hasingke bo loan le suppose po apply ke mainke boro je self employed ba owners bodima bro rose boro bo loan no apply ke mainai je sam chinsa dukan mak muste mate ke tunai bro ba income ke tunai bro abo dima bro hasingke boro bo loan no apply ke mainai ke srai kau sa singke je income kinma bro ro hasingke boro loan apply ke mayu imke boro bro example remode yong hasingke boro kawa 10,000 rupees chung loan lami hasingke 10,000 loan lakhe boro processing fee 8% tonai inka boni khoye it the interest rate ke bu mchu ke bu 18% boro chong par annum ke marinai inketre boro somai ke bu talthamni ba chung mai 3 months round shot nima taltham nimsio chung supai marine 10,000 rupees ake total interest ke bu 27.54% nangi thanai ke bodi ke chung boro loan lamayo bo just example bro boro sisa chona example remose ke jang tre tolaw nai debo introduction for you Rufilo India's fastest digital credit line based personal loan app platform which offers salaried professionals and small business owners instant access to credit offered by RBI approved NBFCs. Rufilo delivers the fastest line of credit approval experience with 100% paperless digital KYC process. Once your credit line is approved, the amount is credited into your account in just 5 minutes. Okay, Rufilo apps ke keha chini Indian chino digital fastest credit line se personal loan app ni ke platform se ke bo ke je salaried nang bro
Engke abudi ke tretai samudai je small business te mate business kenai bro rono se bo loan provide keyo. Engke boro loan apply kenai ni bok pandao boro totally paperless se boro chung kroha po thangye chini documents rok maro kyano pho yaphai ton na ya boro pa ha chung no tongye online se chung pa ha boro digital KYC khemayo. Engke wai ha chini loan approve ha singke chini bank account no direct boro 5 minutes nim sinyo chini bank account no rangpono thangi hayenai je chung loan amount approve mo. Kaya sakiun rau kama kem chimai na ya. Ketre jang tolaw sisa na ilegrana chung Rufilo instant credit loan products quick cash instant credit line. Ke jang tre chung naigrana tolawa. Bole take my swimo tongpi ke Rufilo offers an instant credit line based personal loan to salaried customers and self-employed store owners. The amount of credit range from 5,000 to 25,000. Jeta is account on a sapai koi bimose borole ke boro pen card Aadhaar card by se chung boro lamayo loan 5,000 to 25,000. Ketre jang tolaw po bangma bro swimo tongo boro naidi boro no narao porem choke pore naimio no sasa opo pa hale boro anono kya kele saton sia je nangmo na sisa no information riri nai ketre jang tolaw chong nai lena bolum no apply kinen bok pandole eligibility role ma nangpi ba chongmat ma kene nangpi abo chini eligibility rono po chong silaina ke boro eligibility criteria bro rimo tongo minimum age boro no 21 years ni bro uni nangnai nini borsi kholpi hakani nangnai ke minimum income kebo 12,000 chiyo 15,000 jora nini income to ni nangnai 12,000 chiyo 15,000 jora nini income to asingke no boma loan no lamayo ke boro documentation document rolek mak manang ke Rufilo app is 100% digital loan app and therefore we don't require any physical documents. All you have to do is enter your PAN card number, upload a digital photocopy of your Aadhaar card and click a selfie to avail your instant credit line and business loan. Engke boro documents nang moroke Rufilo app ole 100% digital loan app somoni bo pandawa borole moha pho chong physical documents ba chong yawo documents tuyele kehano chong yaphai toni nang ya abudi ke documents rok marole chong kruha office ba kruha keha bruno pho chong yaphai rin nang ya pa ha se borole chini PAN card by Aadhaar card upload khemon diyo se chini PAN card Aadhaar card diyo ke se boro chong chini loan no chong apply khemayo ke boro chini keha Aadhaar card marinai PAN card marinai inke boro chong keha photo selfie chong chini mobile smartphone by chong sasa buye chong online dikhe brono submit ma khenai ke abasu khema waise chong boro wa oma loan no chong apply khemayo inke jantre tolawa naidi boro sisa bro question answer rimo tongo boro naro simchuke boro no kama ke naimeyo Monaidi why Rufilo to avail instant credit and small business loan. Manbo pandawa boro Rufilo le instant credit ba small business loan ba ye loan provide kepi abo sisa boro bro sawo. Now boro nice mane RBI register NBFC with 100% digital approval. Boro RBI be register pa mo NBFC ni ke company bo 100% digital approval se. Okay, instant verification and speedy credit disbursement kerangko puja chongchini bank account no la sok nai phono dai pre full do verification do nai ketre fair and low rate of interest and processing fees inka processing fees rok maro phono boro KAHAM ke asu bangya okay no chung boro lamai nai ketre easy and convenient repayment options ke boro chong repayment ke nain bo pandapok bangma options tongo UPI jing khemayo debit card net banking bank transfer wallet abudi manchio chong boro brono rangphono suhing hui mayo inketre online personal loan approval in just 5 minutes boro 5 minutes nimsiyo chini online personal loan phono approve kenai approve umpo reject umpo boro 5 minutes nimsiyo bro chono result rinai inketre tola tongo no collateral and credit card require boro moha credit card mak moro pho nangya chombo loan apply kenain bo pandawa inketre jang tola so simoto 100% secure by 256-bit SSL encryptions ke boro chini documents raw ba chini data mak moro po boro 100% secure tongnai ke boro bodike browsawo ke tre jang phono tongo bangma sisa tre simoto KYC raw maro boye how to avail instant credit small business loan by using Rufilo app instant Rufilo instant credit and small business loan app register with a mobile number upload KYC documents ke boro process browbo ke process sisa sawo breke ye apply ke nai ke boro chong mama ke nai ke boro poila ke chong boro Rufilo apps na download ma ke nai Play Store chi abu pai ke chong chini mobile number bai ke boro register ma ke nai abu pai ke chong chini KYC document je nangmo chini PAN card Aadhaar card je nangmo details aboro no chong form fill ke ye submit ma ke nai abu pai ke chong boro wa chini offer no accept ma ke nai offer means je chong chini loan approve mo je bro loan approve ke rimo 8,000 do ha 10,000 do ha je po 5
25,000 cio 25,000 ni msio chongboro loan offer maine ke abo offer je browrimo abono chongboro accept ke ye chonchini bank account no transfer ke lamayo Mka abo ke post approval the loan amount is credited to your account instantly. Mka wai hai approve hung passing ke chong abono loge chini bank account no chong transfer ke ye lamai. Ke boro brow ne contact us mawa boro customer care number of boro brow ri tinyo nro tre sim choke bo apps ni bo ye kaham ke sim choke bo customer number of naro call ke mai 0224891368 inke boro brow ne email phone ri tinyo care@rufilo.com. Ke bo dekhiye naro boma apps o loan apply ke lamayo ke boro kau buino sa singke boma apps o angsa saupono boma apps no use keyo ke angsa saupono boma apps ni chion loan ro maro pono lawo je somoy ang rangko pucha aska sa samunang thong ka budi kem puro ke ang pono boma apps ni chion loan lawo ke boma apps ni kau no sa singke srai kau no sa singke boma apps fake ung ya ba kau pi ung ya naro khatimeu kau bui ye ke boma bui bi soma ni no bo RBI pono register um paimono naro sa saupo check ke naimine je check ke ni rung nai role je check break ke RBI register tongkrui abono check break kena abo sinai role naro sasabo check kenai miu mke boma apps le RBI phono register no naro boma apps ni chingo loan rok maro la to mya singke fake rok maro chonge naro rang rok maro sho nei maro naro ting tang ta khidi nambo pando khoksei nei no ni credit score ro hamya chaya ke bro khemayu no loan rok maro suya hasinge ke non future opono mohan ro financial help o mai me nema lama thauri meyu bro ke aboni ba pandawo je register company ro nole chon loan la ke loan suni nawo pa le fake um paya chege chon sa opono boro nai chom ni nawo kahama khiya ke anga sakeu nro kama khem chimainak na Rufilo apps ni baw ye Rufilo apps ba kaupi de kaubi de abono naro srai simainak na ke boro nro loan rok maro lam chumi hasinke boro naro lamayo ke boro naro lagama ni loan rok maro phono taladi lamai mi hi chongye lamai mi singla ariman le chong loan role la ne ye chungrang khop pucharo samonang so ye jangjang chorang khop puchana ye maya ke ye chong chongye char maya ke ompuro ke se naro yuk maya ke se loan ron le la nai are ke chong ariman le loan ron le la ne phono ongya ke bono no angpon no samcho naro are ariman le loan ro taladi samonga su ke nang ye maron le naro kla pabre paron thiyo rangko pucha slow sanye adjust ke mai ke naro loan la mons laila ake chulai mai monka abo phono hamo ke aboni bo pandawa loan la ni de laya de abole no ni je chong chamo se abolang pha samaya naro la ne ke lamayo laya ke tongmayo abo je no nim chumo ba je no nim kha chongmo se ke tinin bayole basuno no na pa haboma apps ni bauye sape ek nari ha breke chon loan mai kem sanjem samay ajoto surono je no no sirnima pa information no bo video sari paire ha ke chongma lephina tre next video no breke boma apps ni chon loan apply ke nai pahan rono live proof videos namiri nai naro biskang videos mai sonai breke chon loan apply ke nai inika rono boma apps ni review full details sape ek nari ha naro breke loan lamai kenro tre biskang videos tanu sonen ba pandawo PHRUNG YouTube channel no subscribe ke tuindi ketre notification bell icon no press ke notification on ke tuindi ke chongma lepina uchi tre biskang videos so tinle chongboro no kathograna naro videos no raisa mancing kathaw yanjara nai tumon ba pandawo no jotono khakchang